Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke podcast Oh Ya Ke. Ya, apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke yang selalu memberikan anda informasi-informasi terkini tentang agama dan jalan semaya. Jalan bukan, itu LTA. Ya, LTA bukan CTE menuju ke PIE macam gitu. Dari dunia menuju ke akhirat melalui alam barzakh. Ya, rasakan kepanasan. Rasakan kepanasan. Okay. I think there's another topic that I want to talk about, tapi nanti mengingatkan saya atau nak saya sentuhkan topik itu sekarang sebelum saya lupa topik ni. Boleh lah. Mengatakan tentang apa pasal recently saya nampak dekat social media orang menggunakan AI. Habis dia kata dia swim dalam neraka. Neraka ni sejuk ni semua. I mean, I honestly tak tahu dalam apa niat konteks dia, because I also never get to watch the actual video itself. But apakah pandangan ustaz orang macam macam buat benda tu kelakar, buat benda tu jadi ketawa pula neraka ni. Dia buat video AI tu, walaupun itu bukan orang yang betul, tapi dia kirakan mempermainkan azab Allah lah kan. So what's your view on these people? Bismillahirrahmanirrahim. To be honest, waktu kalau dalam kelas saya selalu kongsi yang kalau saya teringat lah, para sahabat Nabi SAW kalau dengar ayat-ayat azab, kalau dengar ayat-ayat yang mengingatkan tentang hukuman, ada yang mereka sampai pingsan, sampai nangis, berhari-hari terkesan dengan perkara tu. So you can see the contrast. Ini pula orang buat main, orang buat macam nothing happen. So memang berbeza lah. Kalau sahabat dah dikatakan sahabat tu, Masya Allah, tabarakallah, macam mana beza iman kita dengan iman mereka lah. Tu number one lah. So in that sense saja dah nampak dah mana kepentingan kita dan tujuan kita definitely berbeza. Kalau dah berbeza, takut-takut yang buat main tu nanti yang akan pergi lah. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita minta perlindungan daripada Allah lah. At the same time, memang ada ayat khusus dalam Al-Quran pun Allah kata jangan mempermainkan lah agama. Sebab dosa is dosa. Tapi kalau mempermainkan agama, buat uluk-uluk, takut-takut terkeluar pasal you tengah make a fun. So benda tu yang lagi dia lebih berbahaya lah. Saya tak cakap kufur terus, tapi saya cakap membawa kepada kekufuran lah. Kalau kalau you tak betul-betul taubat, macam you ambil mudah apa yang Allah cakap. Mempermainkan lah. And then you buat lagi macam AI lah gini semua dia macam kan. mempersendakan dia swim kat neraka. Dia kata tak panas kat sini, okay, saya enjoy gitu teruk. So kita boleh tengok pun macam takut juga kan, orang ni berani buat macam gini. And then there's cases whereby orang kadang kalau main-mainkan nanti receive the retribution then which I feel kalau dia receive dia punya kesedaran, bukan kesedaran lah, macam macam mana nak cakap dia punya balasan dia dapat kat dunia ni, dia dah dapat, I think tu lagi baik lagi kot. Mana okey lagi. Ni kalau dia buat main-main lepas tu nothing kena kat dia, tu dah seram lah. Sebab benda macam gini, okay, this is kirakan AI lah. Ada je macam I mean for me, I also macam admit lah, macam zaman-zaman jahil tu ada kan kita cakap okay, apa jumpa kat dalam lah macam itu. Macam memperingankan benda tu. Tapi memang I think because back then also jahil, ilmu agama tu tak ada langsung pun, maybe tak ada faham seberapa seriousnya bila kita mengatakan tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka. Sebab baginda SAW pun bergurau. Dia pun bukan all the time dia serius. Rasulullah SAW menunjukkan contoh yang baik bagi umat, yang ada masa serius, ada masa gurau-gurau. Tapi gurau pun bukan semua boleh gurau. Benda yang tipu tak boleh gurau. Benda yang menjatuhkan maruah orang tak boleh gurau. Apatah lagi hukum hakam kalau bergurau macam benda ni. So in that sense, bukannya kita uptight ataupun tak boleh relax ke apa ke. No, you just don't certain joke things about, you don't joke lah. Joke about especially the religion lah. Pasal this is actually you punya pegangan lah. Kalau you dah boleh joke about your religion, then what does that say about you kan? That means you pandang agama tu macam mana? Tu yang lagi merisaukan lah sebenarnya. That means you tak ada rasa kesan ke apa-apa ke dengan ayat-ayat Allah ni. How hard our heart had been kan dengan benda tu kan.
Pasal bila saya tengok, saya pun ada nampak juga video tu macam, ya Allah, mudah-mudahan diberi kesedaran lah orang ni. Pasal kalau tak sedar habis sih benda tu. Kan, na'udzubillah min zalik lah. So in that sense, don't ever lah. Another thing about this, Allah SWT pun pernah cakap juga, as much as kita jaga agama, jangan mempermainkan agama, kita pun disuruh jaga agama orang juga. Faham. Maksud jaga agama orang tu, dalam Al-Quran pernah dalam satu ayat Allah kata, jangan kamu menghina Tuhan kamu sendiri. Jadi di-explain maksud menghina Tuhan kamu sendiri tu macam mana bila kamu menghina Tuhan orang lain. Faham. Macam you make fun of Tuhan orang lain semua kan. Nanti orang lain akan make fun of Allah pula. So technically, indirectly you are the reason why Allah punya nama dipermainkan. So Allah bilang jangan kamu hina Tuhan kamu. Don't criticize Allah. Don't do that upon Allah. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Bukan pasal Allah rugi apa-apa pun, tak. Tapi it's detrimental to you. Allah tak kurang, tak tambah kekuasaan dengan apa makhluk buat. Itu kita punya akidah. Cuma you buat gitu, kira you are putting yourself at a spot. And pasal Allah kasih warning tu, wah, quite deep lah. Macam who in the right mind yang pegang agama sendiri akan nak buat main-main dengan Allah. Kan. Tapi Allah kata jangan. Kenapa? Pasal you indirectly you kacau agama orang lain. So itu Allah dah larang. Ini macam agama orang lain pun Allah dah larang untuk mempermainkan. Apakah lagi agama sendiri? Agama sendiri you boleh mempermainkan. Kira berani lah. Berani campak diri macam gitu. Tu yang jadi satu kerisauan lah. Kita pun mendoakan mudah-mudahan adalah jalan dia kembali dan kita pun dapat jalan kembali jugalah. Okay, kita kembali ke pangkal jalan lah Ustaz. Itu topik macam suddenly dia pass by otak saya lah. Boleh. So kita kembali ke topik yang main yang kita actually nak memperbualkan dan bukan bahas lah, rungkaikan lah, explain lah tentang benda ni adalah tentang ta'aruf. Sekarang ni tengah macam hype tentang ta'aruf. Semua orang ingin berkahwin. Ya, jom kita kahwin. Macam gitu kan. So semua orang, tapi I think tu generally banyak orang masih belum understand fully the concept of ta'aruf itself. Sebab ustazah saya pun ada explain satu part yang saya pun tak tahu. Dia macam apa tu? Selain daripada macam kenal, nak kena ada atau dia punya apa dia mahram dia everything kan. There's also one thing where I forget the name, but you must know a mutual of that person itself. Let's say macam saya kenal Syahira ni, saya nak ta'aruf dengan dia, saya nak bernikah dengan dia, saya nak kenal dia. Tapi at the same time saya also nak kena kenal Syahira punya sekeliling, kawan dia ke, adik dia ke, kakak dia, for me to actually ask them macam how is she as a person, keluarga dia macam next mana. of kin lah kira. I didn't know that part. Actually I thought macam dia seorang je, tapi tak. Actually you must know, is better if you know a mutual to know that person, because this person dia boleh cakap keluarga saya baik, orang baik. Dia mesti nak kena cakap benda yang terbaik untuk diri dia kan. Tapi orang yang another point of view, atau macam maybe let's say ni memang best friend dia, kita kenal juga best friend dia, best friend dia cakap tak betul, dia memang orang yang jujur, dia say good things ke tak, because this person knows her a lot lah, more lah sometimes kan, in that sense lah. So generally what is the meaning of ta'aruf actually in Islam? Ta'aruf datang daripada perkataan bahasa Arab arafa ataupun tahu atau kenal. Jadi ta'aruf tu saling berkenalan. Tu makna literal dia lah. Cuma dalam agama adalah satu sesi di mana dua pihak saling berkenalan untuk tengok sama ada is it feasible for the next stage or not. And definitely ada conditions dia lah. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh datang kelas. Tapi untuk sekadar ini adalah number one, menjaga syariat, menjaga hukum hakam, the meetup, the perjumpaan semua ada yang mahram macam tadi yang dicakap. Kemudian juga harus ada beberapa sunnah yang boleh dibuat, antaranya melihat kepada wajah dan tapak tangan yang dibenarkan. Sebab kena tahu what you are getting yourself into lah. You tak boleh terus serahkan tak. Dalam bab ta'aruf pun kena lihat juga. Dia tak boleh macam saya redha lah, pilih apa pilih je. Macam mana pula, bulat ke, panjang ke, pendek ke, saya redha. Tak boleh macam gitulah. You nak kena ikut, pasal is because benda ni long life tau. So you nak kena tunjuk yang betul-betul you care. Sebab agama mengajar kita bukan hanya
untuk concentrate akhirat tapi lupakan dunia. Tak. Allah kata dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa nasib-nasib kamu, bahagian kamu di dunia inilah. So in that sense, bila begini pun disuruh sungguh-sungguh lah. And kalau ada apa-apa yang perlu ditahu, sama seperti apa yang Rasulullah bilang, seorang wanita itu atau pasangan itu dikahwin kerana 4 sebab kan, cantik, rupa lah, rupanya, kemudian tapi first Rasulullah bilang agamanya lah kan. Agamanya taribat siadak, agama kamu akan beruntung. Tapi ada lagi tiga sebab yang lain, nasab, harta dengan rupa. So macam mana nak tahu ni semua benda kalau tak pernah ta'aruf? Nak tanya-tanya orang je pun tak mencukupi. So you nak kena jumpa sendiri. Bila jumpa, then you nampak orang ni macam mana, kemudian you tahu sedikit sebanyak. So that is where ta'aruf tu plays a part lah. Ta'aruf ni pun bukannya maksudnya suka-suka jumpa sembarangan, tak juga kan. We are talking about that lah. Dan lagi zaman sekarang ni dah agak quite mencabar kan. Macam-macam boleh berlaku kan. So ta'aruf kadang dengar very very rare. In fact, to be honest lah, ada juga beberapa yang ini saya rasa one of a good way of starting a ta'aruf. Macam dia tanya kepada parents. Jadi kadang ada parents tanya pada saya, Ustaz dia tahu tak siapa-siapa yang looking forward untuk berumah tangga, sebab saya ada seorang anak buah gini. Ada yang orang ni sendiri, macam ada anak murid lelaki, ada student wanita, saya dah nak serius untuk berumah tangga Ustaz, kalau tahu ada sesiapa beritahu. Saya rasa ni satu permulaan yang baik maknanya. Sebab dia memang dia punya goal dia bukan orang tu lagi. Goal dia is to get married, untuk akad berjanji dengan Allah, membina keluarga, ikut sunnah Nabi, mengangkat kebaikan lah. So in that sense, bila dia start off like that, insyaAllah lah mudah-mudahan datang kebaikan lah. And ta'aruf tu sendiri kadang banyak persoalan yang datang, adalah bagaimana cara-cara pelaksanaan dia lah. Cuma kita pun ada kebudayaan, tak semua budaya yang kita tolak. Ada adat-adat lain, suku lain adat. Macam adat Minang lain, adat Boyan lain, adat Jawa lain. So ada orang pula, tak, kita ikut yang agama je. Tak juga. Agama bukan meninggalkan adat. Agama bersendikan syarak, menjunjung adat. Gitulah. Okey, apakah pandangan Ustaz tentang orang-orang yang yang apa? Yang catfish? Okey, catfish tu apa? Catfish tu adalah dia menyerupai binatang buas, tak lah. Dia catfish ada many things, tapi one of the things is macam dia taruh gambar dia lain, tapi actually orang dia, rupa dia lain. Okay, macam mana bila comes to that term catfish? Tak tahu. Saya just pakai je. Tapi rata-rata catfish tu macam orang letak muka lain tapi orang dia lain. Either macam memang dia taruh muka, maybe muka artis lah ke apa, maybe tak tahu lah, wallahualam kan. Tapi yang datang actually orangnya lain gila. Bukan dia gambar dia pun. Ada orang is menggunakan gambar dia yang 10 tahun yang lalu. Bila dia maybe masih slim, masih macam. Kalau saya main poster gambar yang lalu. Awak bukan tengah ta'aruf. Sabar, saya faham. Saya pernah dituduh Ustaz, mana boleh gini, menipu catfish. Cakap, saya kan orang dah tahu saya bukan nak dah rasa bersalah. Cakap ni catfish Tak, bukan. Itu okay. So in this term, terima kasih. So usually macam dia menggunakan gambar dia maybe 10 years ago, dia dulu memang slim, dia macam maybe dia, untuk lelaki dia selalu pergi gym dulu. Tapi sekarang dia dah barai. Tapi dia awak senyum tengok saya bila barai. Saya tak ada cakap apa, mak. So macam mana tu Ustaz? Barai lah. Okey lah, kalau macam gitu macam mana nak cakap I mean, nak bab hukum susah sikit. Kalau dia sengaja, then dah jadi dosa lah. Kalau let's say seseorang tu bila dia buat perkara tu, lepas tu dia tahu kalau dia tunjuk diri dia yang sebenar, bakal tidak mendapat sebarang respon. Lalu dia letak diri dia yang dahulu untuk to appear appealing kan. Then at the end of the day, you hanya akan dapat sesuatu yang tidak tepat lah. Betul. Then technically you bukan tipu orang, you are lying to yourself lah. Itu yang saya rasa lah. So dalam bab hukum ni, saya nak hukumkan dia sebagai menipu pun, saya pun tak berapa
berani nak cakap gitu. Dia tak jujur lah. Dia tak jujur, tak tulus dalam apa yang dia kongsi. Cuma bahasa kasar dia memanglah macam why are you lying about how you are right now lah. Especially kalau bab ni memang bab perkenalan kan. Jadi in that sense lah. Sebab kalau you lagi ada niat memang kalau aku tunjuk yang betul nanti orang tak suka, jadi aku tunjuk yang dulu sikit, maybe orang nampak, orang tahu yang aku pernah macam gini, I can go back to like that. Faham tak? Dia punya idea is okay, aku letak macam gini sebab I have been like this, and maybe because when I'm with you I can be like this. Faham tak? I mean bukan macam mana cakap macam dia trying to justify lah why they put what they put, because they wanted to go back to their state in the past, and they need someone as a motivator. Especially kalau motivator tu Jufri. Jangan macam gitulah. Tak, because to be macam at the end of the day you are lying to a person. Macam kadang-kadang macam you taruh gambar ni semua is gambar dulu kan, 10 tahun lalu ke 5 tahun yang lalu ke, kadang-kadang dia tahun lepas pun, tapi 2 tahun lepas dengan tahun dia muka dia lain. And then nanti bila dah berbual, dah bersimbang, lepas tu bila jumpa, lepas tu dah macam alamak, ni lain orang ni selama ni aku berbual ni, muka lain. Macam kan nanti dia dah menjadi kehampaan. Lepas tu nanti dia feel macam alamak, dia ni dah jumpa, lepas tu dah tak nak aku lagi dah. Sebab kita dah rasa tertipu. Rasa cheated rasa cheated lah. Macam ini selama ni katanya macam gini, tu nampak macam gini, hantar gambar seperti ini, tapi actually lain. Itu dah to me dia dah to me lah is menipu lah. Dia nanti jadi orang yang reject dia yang jadi jahat. Tak boleh macam itu juga. Yalah. Kan? So tapi macam mana sih, memang entah nak cakap pun okay, maybe because they say when you put up a certain picture kat tempat situ kan, macam it's a first introduction apa, macam dia bukan niat nak menipu lah, maybe dia cuma bilang this is part of me, tapi bila jumpa yang sebenar, dia macam gini. But I understand lah, macam nampak lain, kenapa jadi lain kan. So definitely yang di luar sana, siapa yang pernah melakukan perkara tersebut, siapa yang pernah diperlakukan tersebut, maybe anda boleh komen pengalaman anda betul kat bawah kan. Dalam bab agama, that's why important ada that ta'aruf to avoid this thing, to kenal first, to tahu meet in person, jumpa with keadaan mahram. And ada satu hikmah kenapa ada mahram juga, supaya perbualan tidak melencong, tak melampaui batas. Dia jadi segan pasal ada orang di depan, ada orang tuanya, ada mahramnya. Kalau sendiri-sendiri, Nabi SAW pun dah kata jangan dua lelaki dan wanita berseorangan, yang ketiga tu akan jadi syaitan lah. Tapi ni selalu kadang orang buat joke juga. Apa tu, okey lah, jadi kita panggil yang ketiga, tak boleh panggil ketiga pasal ketiga tu syaitan. Faham tak? Kita kena dua orang. Kalau yang ketiga tu syaitan. Bukan. Nampak ni salah faham hadis lah. Itu dah salah. Ketiga tu mahram. Jadi nak kena ada orang yang ketiga, iaitu mahram dia untuk ikut serta, untuk maintain dia perbualan. Dia tak semestinya macam duduk satu meja pun. Maybe dia let's say lah mak dia lah. Jadi kita duduk jumpa anaknya, kita dengan anak dia jumpa makan berbual, tapi mak dia kat another table, tapi macam still visually can see, maybe can still pantau lah. Sebab kalau mak dia oleh kat situ pun tak comfortable juga, macam maknanya boleh, tapi first mesti mak dia datang, then after that mungkin boleh minta izin tak untuk berbual secara private lah, private, tapi di halayak ramai. Jangan secara private di tempat tertutup, tu tak boleh. Yalah. Kalau halayak ramai macam tempat makan, semua orang nampak dan sebagainya, and maknya pun nampak daripada jauh, then of course lah. Tapi dalam masa konteks dunia semasa kini ni, masa kini ni kan, masih ada ke macam orang yang true full on, tapi banyak ke? Maybe in your tak banyak. Is it? Kan orang mesti still go to the dating. Orang masih go to berkenal kat social media, keluar berdating macam gitu kan. So bila dia maknanya ramai orang buat bukan makna benar apa. Kadang benda tu boleh salah kan. Dan juga dalam masa sama, bila orang kat dating app, misal kata boleh jadi dia punya first instance lah. Pasal dia nak, kadang the idea of dating app, ada orang untuk ada opportunity untuk kenal pun. Pasal kadang kerja dia tak ada kena-mengena dengan perempuan, atau kerjanya sendiri tak ada time sampai dia nak jumpa orang, dan dia pun tak kenal siapa-siapa. So itu mungkin cara dia nak berkenal. Dan once dia dah get to know cara perbualan tu, dan dia pun tak melirik, okay, why not we ta'aruf now, macam itulah.
Faham. Jadi dia punya first step to it lah. But definitely memang zaman sekarang memang susah. Ramai yang tak melakukan sedemikian. Cuma the best that maybe as a suggestion lah, let's say bisa kata anda pun dah terlibat lebih daripada apa yang sepatutnya dalam ta'aruf. Bukan maksudnya terlambat, tak juga, dan kita pun tak demonize you all. Cuma you kena tahulah yang salah tetap salah. Maybe try to decrease lah. Jumpa tu dikurangkan perlahan-lahan. Nak stop terus agak mustahil. Pasal kalau nak stop terus perlukan iman yang kuat dan kefahaman yang betul dan azam yang tinggi lah untuk stop terus. So kalau realistically, bukan saya membenarkan, tak, tapi take steps yang untuk tinggalkan terus lah. Pasal kalau tak susah. There's a reason juga Allah bilang jangan dekati zina, bukan jangan buat. Sebab zina tu usually kalau antara yang kenal ni, dia from one step to another step. So from the starting pun dah tutup lah pintu-pintu tersebut. Tapi Ustaz kalau selama ni dah terbiasa, then sekarang lah perlahan-lahan lah mula kurangkan sampai to a stage whereby kalau perlu jumpa kat khalayak ramai, kalau ada mahram try ada mahram dan sebagainya. I think to add on the point when Ustaz cakap pasal tak boleh mendadak tu, sebab kadang-kadang maybe okay for the girl and the boy maybe hidayah dia sampai ke boy dulu and dia baru dapat tahu and dia nak take a step. And then you terus cakap dengan partner you, sorry I tak nak jumpa you anymore sampai kita nikah. So betul akan terkejut dengan kepasangan wanita dia, macam apa tiba-tiba semalam kita baru pergi tengok wayang, lepas tu tiba-tiba kan nanti akan tu memutuskan benda tu kan, daripada dapat bernikah jadi tak jadi. Subjektif lah. Kira up to the boy how he want to look at it. Kalau the boy rasa kuat, then he will do that lah. Kali kena tinggal dengan the girl, then you know it's not for her lah. It's not for you lah. Tapi kalau you rasa macam alamak, macam kurang adil kan, then maybe dia cakap okay lah, pasal I just got to know this, or I know this a long time ago, but maybe baru tergerak nak amalkan this. Why not we try together, we limit lah. Then maybe from there lah. Because tak nak benda memang salah tu tetap salah, but how to execute to a better state, itu yang pelaksanaan dia tu have to be smart lah. And lain orang, lain keadaan, cuma the goal is the same. The thing yang have been done cannot be done again lah. Okay, apakah pandangan Ustaz kepada orang yang betul-betul minat kat orang ni, habis dia all out sangat, tapi tak diterima cintanya kembali kan? Lepas tu dia macam persu sampai dia jadi macam memaksa pula. Macam let's say lah, orang A ni, lelaki ni, Abu tengok Mina, dia suka sangat, hari-hari dia like, dia komen, dia DM, tapi sampai dia jadi macam pasal lama dia pula jadi marah pula pasal Mina tak layan dia. Tapi memang dah tak layan, tapi Mina tak minat lah. So kita nak cakap macam mana dengan orang negeri ni tapi kalau cakap direct tak boleh juga takut mengecilkan hati. But both kecilkan hati, that's why ignore je. So I don't know pasal ignore kecil hati, cakap direct kecil hati, but mana lagi less damage lah. So itu up to the discretion lah. Kan your orang yang dipesu tu punya discretion lah. If you think you ignore akan lesser damage to the people, or you being strict akan lesser damage, then you do what you feel is best lah. Pasal number one, tak boleh kecilkan hati orang Islam tanpa sebab lah kan. Tu Muslim yang baik selamat lidah dan tangannya dari menyakiti saudaranya lah, kata Nabi SAW. So in that sense, bisa kata dia dah tunjuk minat. Kalau awak rasa ini kalau cakap terus might be so hard on the person, then awak ignore lah. Pasal both sakit, tapi yang ignore lebih baik. Tapi kalau awak rasa cakap yang terang ni lagi bagus, dan sakit tu lebih mudah, then you buat lah. Sebab dua-dua akan sakit, tapi sakit yang mana yang tidak sampai memudaratkan, tu the best of your discretion. Pasal you yang kenal the person, ataupun you yang tengah berbual dengan person, you agak-agak you dah tahu lah. Sakitnya tu di sinilah, di dalam hatiku. Betul lah. So benda-benda macam ini, I don't know, but to me I think the circle that I'm in, ataupun kawan-kawan rapat, baik yang daripada golongan asatiza ataupun golongan luar yang gangster, tak lah. Saya tak ada kawan gangster. Awak je lah gangster yang saya kenal. Saya bukan gangster. Tak lah. Awak bukan gangster Bukan. Saya adalah pencinta Rasul. Ada gangster ada pencinta Rasul. Alhamdulillah untuk dia lah. Adakah awak gangster tu? Tak lah. Awak tak gangster. Awak tak gangster tapi pencinta Rasul lah. Betul. Amin, insyaAllah. Sorry kita. Betul.
Bangga. Jadi Wan. Astagfirullah. Ali Masjid. Terima kasih. Jadi kita ada satu kawan dia kelakar. Dia nak reverse psikologi. Tapi tak terima sangat. Kelakar betul. Dia cakap macam, itulah kita selalu pergi kat masjid-masjid ni time Ramadan, kiam-kiam. Macam banyak masjid banyak. Kita pergi banyak masjid. Jadi saya kacau lah. Cakap, jadi ahli masjid ahli masjid. Dia bangga. Dia suka. Saya cakap, apa ni awak buat? Taklah. Ni sekali ada satu kawan cakap, reverse psychology. Reverse psychology. Apa part mana dia punya reverse psychology? Tapi Masya Allah, dia penceria kita lah. Betul. So coming back to the question tadi. So macam mana? Adakah meninggalkan atau ignore? Banyak kawan-kawan kat sekeliling cakap untuk meninggalkan dengan berkata lah. Untuk just say, biar dia dengar. Lepas tu, but still ada kadang dah dengar pun still akan try. Pasal dia cakap, selagi belum kahwin dia ada peluang. Jadi dia nak usaha. So very subjektif lah benda subjektif ni. lah. Tapi usaha pun hati-hatilah. Jangan sampai melanggar hukum mahkamah, syariat lah. Kalau sampai membuat orang susah sampai tu, tu dah problematik lah. Sampai macam psycho gitu kan. Kalau kurangkan lah. Jangan terus lah. Jangan. Betul. Pasal tu menzalimi orang lah kan. Kadang-kadang macam risau lah. Orang tak keluar rumah pun risau. Takut tengok keluar rumah nak kena simbah air rukiah dulu. Takut kan. Betul. Because sometimes ada orang seperti itu. Kadang macam I think dia bukan, honestly dia bukan sahaja lelaki kepada wanita tau. Dia wanita kepada lelaki pun sama saja. Macam dia minat sangat dengan orang tu, tapi dia macam try, dia macam maybe try to DM, dia try to like, dia try to apa semua, tapi yalah tak diterima layanan dia, apa yang dia nak tu kan. Lepas tu dia akan macam memberontak, ada berserk, lepas tu macam sampai membenci benda orang tu. Tu yang jadi macam dah jadi tak baik lah. Sebab sometimes to me lah personally, you read the room you read the room. If the person macam, for me macam let's say example macam saya nak DM seorang perempuan, tengok macam dia ni macam comel lah macam boleh saya nak DM lah, saya interested lah. Kalau kita DM habis dia kasih macam date replies macam ya haha, you know you read she's not interested, so you just take it with pride and move on lah. Tak payah macam nak try. Tapi nanti dia akan cakap apa tu? Jangan salahkan fahamku kini. Tak tahu lagu tu. Tertuju. Nanti dia nyanyi lagu yang tak apa, kita agama berbeza, cara doa pun dah berbeza. Itu lagu tu kau dengar. Itu lain agama. Lain agama. Ni lain interest. Betul, salah. Salah. Maafkan saya. It's okay. Okay, thank you so much. Thank you so much lagi. Terima kasih mendengar kami di podcast Kalau korang ada any benda yang ingin kita rungkaikan, insyaAllah kita boleh rungkaikan bersama-sama. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.